ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Synjuk Shnong jong Than Nong ko alo hakakat artri urampang araja arpusaw. Klalit ban IT de kajing tho haka Deputy Commissioner jong East Khasi Hills District kong RM Kurba halo kajing ya ki Trok ki bakit Palat put haka por minmit lingba kajing king yam rinja kasurak ko poi sa Shnong Airport. Kishnong ki bahab apok shatri jong Synjuk ki kinthop ya ka Shnong mau siat khnam ko rinja ka nong ko alo ko pro ba ka Shnong madan mau khar. Kat kum ka Dorkhas bela IT haka DC ka pinpau ba kajing ya ki Trok bakit Palat put lingba ka ni kajing king lawan rai kajing julor jong kajing king balada ka ni kajing king ka du no ka wan ra jing ka bakraw ki nong Shnong namar ba ka ni kajing king ka de ka bakong santam na ka binta ki Shnong ki bidan na ka thai mau siat khnam. Presiden jong Synjuk Shnong ba bi thank you haka jing kran bakila pathai kubor leget ho biya ka ni kajing king lashna laslam bha Batla pli min ba uba ike maulong bam kwai hadwar ublei udang long menteri rang ba ke jela baru Jacob udang long ulat jong ke jela ha kata kapor ke ji wat kendo ji DC kalong halor juga nong rim ka ba kum ka ni ka Synjuk ka sandar bar Shnong ka bas kenthop na do Shnong ma se knam renja nong do lo preu bat badan khar ni dan lah ni barusan bar Shnong Roti tentunya juga di Trok, kamtam korban dia tiba lagi kia Palat. Dia nama kata, abang Siam dia kini tentunya di Trok di bahaya nado balastang bagi kuer kadam. Kapan long yang ini di Shnong bagi don kejing imai kata kejing kieng kemudian haka jingkieng wa yam kemudian leci airport. Jadi nama kata, nak liang juga buat sensor Shnong bagi pej yang kini jingja kiba, jah kini si iba. Sisin kasi kini jingki yang galak bandu no. Jadi nama tak riwan halor juga ni nama pensungau si DC. Nama tak kaba. Suah begin mat kini pun kini Shnong. Jadi santai di Shnong kemudian seperti Thai. Riwan halor juga ni ka. Halor juga ni ka jing pensungau di DC lang baik ini kam. Yang ni semua kemen cibo ni kong kurba ibadah DC ialah sim kaya kini kam. Bat ialah sim tu yang jadi clear bat penbet yang ni kam keloy. Kenapa kan nomor rak je ni baik-baik bedon strategi ni apa juga di sana strategi Shnong ni semua buruk ha ba ye don kamera jung i ba pitar video in charge ketika tanya don lang debat bagi lah air dia basiran ba video in sim dia kena gambar pej ba tip khamba ya jing long jok Shnong dan setia ke bahar apa juga di sana strategi dor bar Shnong di jung Kerten juga di tangkil, kalau presiden juga di Synjuk sandor bar Shnong. Berangkat di dalam kini keluar bar kini di rambai Shnong baru sandor di Shnong. Banyawan halor di kamp lah. Dong di kamp kerbit kebiang berkebedon kecik temu kebejok. Ngala kelet naduk balas na di kecik yang rengakan mau biang bah. Lapli yang di kecik yang hakpor bedang long chip istari ba ike moblong. Bala bangkuai dua belai, bat awan peliru dah gubernur jongga, jelas juga Jacob harus berbuat. Jadi kita mut, kemudian kita akan dijiki yang kalau Senem lah. Mungkin kita Senem excited. Ya Senem ngamla suban kenma, henry. Kita kita kisin berarti mau tablet di bala. Bu, harus kita dijiki yang tinggal tablet. Dan kenma Senem kita pilih kita dijiki. Dia sebab kemah kalau hak keluar di long, chief minister iba ike mulong, pada gubernur itu iba, bisa Jacob.